Allah Teala'ga maqtovlar, Peygamber Aleyhisselam'a salavat ve selamlar olsun. Hazır inşallah bu жаққа varıp tavaf ötkönde umra kılganda bir sira tavafты түшүндүрдүк эле, бирок көпчүлүгү түшүнбөкпүз. Мен бир экөөнү алып барып атайын көргөн мезгилде карасам ката кылып атат. Tavaftın kaysı yerden baştalışın, kaysı yerden bütüşün bilbey atan. Tavafttan keyin 2 rekat namaz var, ol vacip eken bilbey atan. 10 jol, 14 jol aylanып жүрө берип аткан учурлар болуп калат. Жөн элечи. Ошого ал жерге барганда азыр иншалла кайсыл жерден экинчи этаждан жөн барганда, ар намазга барганда жөн намазга барып эле келе бербеш керек. Бир тавафты бүтүрүп, бир адамга багыштап, андан кийин келсеңиздер өтө жакшы болот да. Ошон үчүн ошол жерге барганда азыр эмне кантип таваф кылабыз. Жөн гана умра эмес бул. Tavaftı kандай kılavuz. Bu yerdeki en çok ibadetlerden birisi ошол tavaf bulur. Tavaftı kандай kılavuz, oşonu aytабыз. Andan burada bir toktolu öte turgan mesele var. Allah Teala Kur'an'da aytat: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin." Sadakallahul azim. Huday Teala Kur'an'da jegile içkile israf kılbagıla. Huday Teala israf kılgandardı jakşı körбөйт дейт. Тактап айтканда исрафкорлорду, исраф кылгандарды Huday Teala jaman көрөт деген. Men айтайын деп аткан маселе, мына бизде Кыргызстанда чыкты билесиздер. Атабыз өтсө, же чоң атабыз өтсө, же бир жакындарыбыз өткөндө аркасынан бир хайыр эксан кылып, элди чакырып, пата алайын дегенде исрафка чыгаргандар болду. Исраф деген нерсенин маанасын биринчи түшүндүрөйлү. Исраф деген эмне десе, исраф дегени бул тамак жейилбей мусурга ташталып атса бул исраф болот. Бул арам болот шариятта. Ha emin siz 100 tö soysanız dağın, 100 koy soysanız dağın, milyondoğan akçanı sartasanız dağın, anı Müslüman adam gelip jep atabı, al israf emes. Sebep Müslüman adamdın kursağına kirip atat. Al tamak taştalып atkan jok. Al tamak ırgıtılıp atkan jok. Tem böyle bizde mına Orta Asya'da bir жерге, bir marekege, je bir toyga barsak, onu israf kılbastan tüyüp alып kelebиз үйгөчү. Bizde köpünçe eksandarda inşallah israf jok. Бирок ушул ыйык жерге келип алып, бу жерде бир исрафты кылып атабыз оңанда. Ал исраф не? Чайканага түшүп атабыз. Мен көрүп, жүрөгүм кейип атат. Чайканага түшүп атабыз. Биринчи курсагач чайканага түшкөндө. Ушу любой окатты жебере тургандай түшөбүз дагы, анан салайынбы десе сал деп баардыгынан салдырып алабыз. Айырга баргандан кийин жарымы жеп, жарым ашып атабыз. Ал пакистандыктар эмне кылып атат? Аны алып барып, сиздин идишиңизди ошо бойдо мусорго таштап атат. Ошончо тамакты сиз менен биз исраф кылып коюп атабыз туганда. Исраф арам болот. Жөн амал эмес, арам исраф. Ошон үчүн чайканага түшкөндө тугандар, өзүбүзгө жете турган гана тамакты салдырайлы. Жебей турган салатыңыз барбы, аны салдырбаң. Жебей турган тамагыңыз барбы, аны салдырбаң. Жей турганны гана кыскача алайлы, жегенден ашыкчасын салдырбайлы, аны исраф кылдырбайлы тугандар. Мен көрүп чындап 100% tamak saldırsak anın 40%'ince 60% ırgıtılgan uçurlardı görüp atam. Çaykanага düşüp. Bardık israf bolot tuğandar. Aram bolot bu. Oşon üçün kelingizler mına uşul maselege öte oluttu muamele kılaylı bul jerde. Jön masele emez. Uşul ıyık yerlerde. Tem böyle biz gaysisabız haramdın teritoriyasının içinde. Bir jakşılığız 100.000 jakşılık bolsa, bil israf kılgan aramız 100.000 aramga tete olup kala tuğandar. Oşon üçün bu yerde israf kılbaylı, alıp atkan tamağımızı toluk ayağına çeyin jeyli, jeyla turgan tamağımızı alaylı tuğanda. Mına oşol nersege, oşol yerdeki tartipke, mına bizde mına Orta Asya'da ilgeri adep ahlактын bari bizde. Mına körtaslar, bir yakta jep atkanda armayın taştap koyganda apetitini kaçırat. Adep ahlактын bardıq mına oşol Bukharalarda, mına oşol Orta Asyalarda olgun tuğanda. Ya bizde tamak jegендеги adep, tamaktan murdağı sünnöttөр, koldu çaykap, tamaktan keyinki sünnöttör. Tamaktı jep бүткөндөн кийин men atam, çoң atam. Men esimdin tanıgandan başlap çoң atam үйrөтчү. Tamak jegенден кийин çaydan kuyup, çaykap, anı içip koy dep. Mayı kalbasın, mayı dagın israf bolбосун депчи. Mına oşентип ilgerkide үйрөткөн. Oşol үйрөтүлгөн nerseni azыр ушул жерде да аткарайлы тугандар. Biz o anı çaykap içiş emес. Balkim bu yakta oşonça tamak kalıp ketip atat tuğandar. Oşonça tamağız ırgıtılıp atat israf bolup. Oşon üçün kelingizler mına oşol israf meselesine oluttu muamele kılıp, mına oşol jerde ıyık jerlerge kelip alıp turup, emne tamaktardı jön ırgıtılbasın tuğandar. Tamaktar israf bolup musurga ketmesin,
balkim özübüzge kerekli tamaktalaylı, açıkçasını albaylı tuğanlar. Bismillah, ayakta dağın inşallah aldığımızda düşündürüyoruz. Bismillah, yolda başlayalım.